Izosusa lela bhola lapha emuva indodana ke lena Sibali enemidlalo e174 kodwa yisekwazi ukuthi ivalele amagoli amathathu phakathi lapha eYoung Buffaloes indoda eyiphethe kahle futhi ayikathathi nonkosikazi kodwa ke asikho lapho Sibali nalithuma lapha iGuthophu lasephumela ngaphandle khona kick lapha iGuthophu Sibali iyahlasela ngempela ngamandla mathuba amabili esiwadedeli. Uyabona ukuthi ngempela iGuthophu ngendlela ehla ngakhona isefomini yokuthi ifune igoli ibabonile ngendlela baqale ngayo umdlalo ukuthi nabo basefomini yokuthi bafuna ukudlala ngempela namhlanje. Asazi-ke ukuthi izolala izele inkomo kodwa esikwazi ukuthi inkomo kufanele izale Sibali mhlawumbe ukuthi iyozalani esikubonala ukuthi ingazali imbuzi zingathini Sibali kodwa inkomo khona izozala Sibali khona kick lapha ukhila weliphamisa lapha ukhila ithola bani na welikhipha lapha utalent esibone lapha ufatho noma uphathe bamba kamnandi one touch football fanele noma ufanele ufuna ufatho noma uthola lapha ufatho noma ufatho ufuna